kandi nayiwe wakubukiriye ha murimo gwawe kutira munonga bari muri za business utakatahire nayiwe nienda kusimira ho rahanga abo kugira ngo izoba warikityaha kurwo mukasheshe kutyo bwirobu tumanaga ukoreka n'imbabazi za rahanga ndumate nebye ukwanjura ikiganiro iki kandi mu studios nyine mabhangu kurwo mu kitongore cya polisi bebemberwe AIGP Ubaldo Bamunoba uguni CPC ahabwa Uganda Police Force kandi nyine Superintendent of Police Mukago Mary uguni Community Liaison Officer ahabwa Rizi Region kandi ahari bajuru wanje nyine ho Patrick Byarahanga uguno muhwezi wa RPC ahabwa Rizi Region go kukimanya twena sizoni iturumu ni sizoni ya Karuru n'Akaruru nk'izina ryako nikayija n'enduru nikayija n'ubutekerezana nikayija n'ebiniga umwe nheja haba muna rwango nahabwecyo byo kwerinda nikikuru munonga mbwire nkobo nicyo turi kuza kuganiraho mwabazi ubweri izoba onkereze mbaze munyakire abajenya bitwine bakora mutiko kace abwanyuma tugumizemo na program iza kutandika na AIGP abaza turamutiho na bwanyuma tugumizemo na program iyo bari munonga matini na management ya West TV bari twashira amasiba boro usimo mpanji ayarenze akaramugara tuyamubire kandi abasipata na ashakisha bari munonga afande Byarahanga. Thank you very much. Mazina na banyita Byarahanga Patrick. Ninashemera kuba mu program y'Igina Mukamanyi. Bari munonga afande Mukago. Yes, na nyine banyita Superintendent of Police Mukago Mary. Aru kunwana sa police no muntu wa burizo abwe ecyanga kitu cya Bwizi. Nimba tabarusya omirimo yanyu margam kandi mbasaba mutegamatu twege tuganire. Bari munonga afande ngo kunatandika umukuramutya nanyenda ngo ntanikeneye director CPC umurebi wa Tayari West uri umduceka byihanga ebitari bimwe na bimwe nabasa kwebuza ikikwihira kitebe kikuru cya polisi ka director wa CPC kikakoreta mu burengero izoba nikiha ngira ngo aho tubere ho twatandikira nabwanyuma ibindi biza kwizeraho muruno gwa kandi bari munonga watangaza program y'iki Martin kuko waganiriye amazina na assistant inspector general police kandi nani ikigo cyo koisa wa polisi n'umuntu wa burijo polisi ya Twazeta ikintu cya polisi kista umukago kwa polisi n'abantu gurukuta niyeje mirimo yanje se naragashye n'ikuru Kampala kuija kureba ibyo kwerinda umucweke cya Wizi niyo ecweka kite kweta Wiz Police Region yetwara district zona zo mucweko barire mbara yitu ntungamo wampara Sinjiro Kirugura Kazo Ibanda zezo ndabakiri yagita kuri Tambara right so yo kuri Tambarara kandi ndangiza kureba abapolisi bitu umucwekeki bakora batemirimo basyahi ni Patrine no kumakaruru campaign zone zigendo misho bakwasire bata kandi mbere y'intu ahingandra namaze kwetorora icweka cya Mbarara mugine n'abapolisi nyumwazyo aba CPS abambara South na North akasheshe nabwana n'abapolisi abantu mu police station umwabazwe nabwana n'abapolisi abarwampara kuna tuganira umuringo n'ugumuntu kureba ngo basyankahi nabakora bata kuran campaign zezo twazaga muje kandi twatera karuru kihoreye abanyambarara kuko wagira amade Great Mbarara kurango bakoresha ubushobo they use their civic and constitutional right
kuronda abebembezi abakwenda obaliremu president obaliremu abakicho mu ishengero ba councillors and local councils nashanga imbere rye umurimo negendo misho so nayongera kubahansiriza kubagambira muno umurimo gwa polisi kuma Karuru abatezi abesimbere abakuru ba ekitongole cyo kuteza oburure cya Electoral Commission observers nabona babe bari umurimo ubwo kuteza Karuru n'umurimo mukuru gwitu nka polisi kurangwa Karuru katerwa umuringo gwihorere kureba ngo ababesimbireho babasa kugenda bagambira abantu bakwenda kubakorera ate n'ikibatigira mukono kandi barinzirweje kurangwa aba bari baza kubaterera Karuru abo kuza ahanchi kwezi bakutera umbantu izana kozere rallies baza hoje abantu barindwa ibintu byabo byasisikara abantu bateranye mbare abahagize n'abana ngatu barwana urutare rwa hoje kandi hona polisi no kurangu yagendera mu mateka gashimwe kugenderamo nakwanka polisi nobyo turiho mu Karuru tino kumantukuratara ibiragiro ko kubukuragira tino shitakozera polisi standing orders tuine emitwaro y'polisi ngwane twazamo so ibyo byona aba polisi bino kugenderaho kurangwa Karuraka kabasa kwaje ashitugandira mbara ninjira yataya yise presidential candidate singabe simbira ba president kamukaga ona tusibize yo candidates babiri the incumbent is excellency I think na president wa FDC abo baturugamu ndija kubatu abaje kandi umuntu twagushyikiriza so nico nija kureba ndakora bata numba gikora bata so far how are they and how we progressing in this greater Mbarara region. Bari mnamba fande nanyenda ngarukaho kake fande mukago kor kugamba ahabyo kwerinda omukaruru omuntu natekateka ningashikira kwije umutwe gw'umuntu no kugira ngo Akaruru kareta ubuvuyo abo kube byo kwerinda byosereho abapolisi mu Ruizi mu Serema unka wareba director CPCM ka Kampala yeja mukimayisa ngo hariho ikitari cya butosha ecy'Akaruru karkoreta icyo mujungu yakwetsere risk factors ezakubasa kureta MVO umwe amagara g'abantu gakarga habo kuba twatware cyo kureberaho ecy'Akaruru akarigirimo ka primary zake kibine cya National Resistance Movement abantu bakafa imotoka zasya abamwe ko kuzanko muri rubanda eju ngo bajikera acid amabata gasiskara risk factors ningashe by'umuntu ashemere kwetantara nko mwogagwe okute itafari ahabusinze umukaruru nibiya wewe mnongo muteganso wa program niza kubanza kugambira umugasho wabo wacyafande yiza nko kwe kubera family omusiza rukora Kampala osigira umukana abana n'umucyara umucyara so no gumano yiza kubahamiriza bare batatariwe munju nabone bakora ki bahama nene wasanga yine bisobire ugumwana no mupanishinga ningase no muhabura na gakakayi omuruteka so nitwe afandi kutayira twafuna umugisha yatuhamya kandi nitwe tuza yatusiye mu rumo guto gutino gukora ki gukora no muburinganiza gukora na intelligence integrity nano nko kuwahura ngo ndiyo umukwataganza wa polisi n'umuntu waburizo na munonga nka office yanjye niyo kumuriza so ni encouraging abantu ko haba hine kikusobire office zitu zigwire izo tubuze kusareki amagezi nkite polisi ntuzumira violence twenda violence offices zigwire kora buri offended ningasaba kuteganisa haruko case ayakushagiza izo yikuroho ki omusango nkoko kucuma nyumbururu tubikaburamu ebibi wagamba nkani mpiga abantu bitu
akaruru katakakora ki katakatwawura abo kuba nchakari nikaza kwa kandi kamara kwa ntugaruka ntwetaga gukora ki kugaruka kubabamo kandi utukuronda nagaruka tegeka ki twena so nintera abantu omulanga baryoku ntuwano exercisinga ninga si no kora obugabe bwawe nka constitution ko kubikwereza konko oreke kurubatira obugabe bwaki babandi obwabandi so kiteko mu mind londa akaruru kemerembe abantu ba convincing ninga se bagambira bigambo birungi batere ki candidate wawe violence ntituzumira ka police and twafuna information twagaringa tukasanga there is a case to answer of course ntuzakora umurimo gwitu so konkani mbasaba ngo twataganire hamwe na munongo kusharinga information abantu twirinde tubahikamo muri abantu bitu muturetere ki information utakari ndenzu yananga kora ki kusya okarinda kuza kwita umwana w'omuntu kandi information okozire ki ogini ninshiragambira abantu ntinyo office yanjye obwiro bwingi no kutangira omusango gutaka kozire ki gutakabiro ntugutangira then gutakabiroho turonda solution konkati wareta information omusango gwabiroho so atejo ni very evidence nono leta information obuzuruzi ngira ngo omusango gukore ki guheho so nintera abantu mulanga bono bari ngo batwebuzeho office zitu zigwire ntukoragana ba LC1 ubwiro bwingi ntukoragana n'abacyara youth nabona abantu bitu so nubakira kutikaho iwabo jine abantu abinge nubatina police manyaki konkiwe inamba zanyinikira ku CRE iyo mpereza information amazina gautuga kuzakora ki kugamba ngo afande kutkubahereze namba zesumu mukora ki utugamba amazina so funo muntu wo kwesiga iza aha region oba ene gundi hona hori umukitundu cya police kutwara rwesiyoro nangwa ariyo n'aba DPC kirro muntu mukuru ukubasa kuhereza information kugira ngo tangire ubutaka akora ki butakabo kandi bwabo abiroho of course haba humusango noza kwatwa kandi wakwatwa notekwa kutwarwa nkayi omumbuga z'amateka so nimbatera umuranga mureke turunda akaruru kihorere kugira ngo nabagira ngo ogondere government erho kugira ngo yawo yokwende kore ki so mwana mukoro no exercise ngo bugabe bwanyu bwo kutera no kurunda akaruru mukarondeje mureke kuye bintu by'abantu mureke kuturugunya abantu mureke kusishe ibintu by'abantu abo kwita police mu mugwito no gukuma abantu naki n'ibintu byabo so twakwata ngo wito umuntu ninga wasise ibintu by'umuntu nahari umusango there is no negotiation evidence yaberoho na no buzuruzi ubwo nibaguriki buryo musango so kwetangire byo n'abantu abanyu ninga si bayusu batahibanje kugira ngo zo kuzo mu bihome okwetangire byona ega gukora akaruru na naki na no buteka afande ko kugamba wagamba ibintu bibiri wagamba ahacyo wayeta information mu rurimi rw'Ongereza wagamba n'ahacyo kwetwa ubuteka abantu abinzi abo kureba kutera munonga abagenzi bitu iminyeto ibintu biri kukero bwingine babikora habo butamanya tubarikumanya ngo n'ubumwe n'ibihenda amateka ubunani kubuza ikibuzo nakuvuza bimwaha bintu ibiri kuretaho buri butabanguko umukaruru kugira ngo umuntu twaraze kukikora uri ha TV ishaheji amanyateki umukaruru tshemere korwa kunde niza umurare ningashi umurika kuyeje yanango yitsimbireho nuko nshemere kutwaza nti iki nakikora nimba natandika kurenga hinshemere gukora ikiri kubasa kureta kaviyo n'ibintu cyo by'umuntu ashemere kwetantara kugira teki tikikorwa umbwire w'akaruru twetantara iriya violence y'uwono gamba ninga nabona nyuru kukirebera arbaje ndakukikora nkimanye mbone kukuretera amakuru agaguwono yenda ko kwetantara iri wayita violence ninjira umwana mati n'icyo kanshi kugarikemo kandi abaturikije mwena eshahezi wabuza mu bintu cyebyo bibashije kwetantara umbwire ubwo kuronda mwaka
kugira ngo utakabwiriraho umuntu yakora umushahara because umwafande utakakigali kirimo umwe ntureba polisi yargayo yakwata abantu abari umurare ni uwo muntu utari kwetegereza by'amateka bishimire gukora turwa ngira ati polisi irene gwero rubajo yakwata aba bari atari kubakwata ninyenda ngo kishoboroke ngo umuntu umuhagizi uri umurare ningasho uri mukakuyege ya so and so ukuntu kwashemere kutwaza yatwaza ati ubona aba yatanduka kurenga hashemere koma so ikingo na kwashora mwena abatureba kana baturikize icyo kubanza cyabiyona ubwire bw'akaburu ubwire bwo kuronda akaburu ubwire bwo kutera akaburu ekiragiro nkiguma nikikora kikumanyisa ngo tuwe twazo mu kaburu ekiragiro kiruko amateka nija kwendwa ngo twazo mbere bw'akaburu icyo tukubasa omukaruru ukabuza kuterwa harimo abina kwesere different parties abantu b'imiringo tari yabonemo abaturuka rurumu pate yo kubanza nubwo mutayisimbere abuza kuterwa kabiri candidate uwa kabiri n'abatezi b'akaruhu abo kuja kuterwa umuntu ngo ayisimbere akaruhu abakashatu ni security yitwe abemikweri pati zezo ishatu nakuzigambaho afanye zose kurusho zose kukuruza mani omukintu cy'akaruhu ejo ncyabona oye tsimbere nka candidate hariho amateka n'ingashibiragiro ibyatiweho igisongore cy'ubuvuzi icya electoral commission engenderwaho itinerary candidate oyinobwira washingiye kubori nabwiriki ako norakatetse n'ibyo arayisimbira kumwe mwese imbere abe bigombe kandi na kumwe buri umwe n'icyo barye ayo umwanya ugashimira kubara rero kawo umwanya nubwo abiyogo kandi akoze wahenda amateko kazo umwanya utashimye kubona n'uwahenda cyaje ako amateka kakaheba kandi urukandete bamuhereza ibyashomba nakuraje babahereze sha nguzaza kuba ikumire muri cweka obe wamazire ukungana wawe utahe na nabija kurukise byogamba aho batahe ndibasha ngwarenze shahezo polisi twatwinzire kuyo nuba wahinda amateka so tukuza kuja tumwe nyowe bambata ko niwe kigonde nanga ako niwe ranjeji ikiraje cyugwera rwaje kuko abantu bako yukaru baronda rwe kwaso niwe kakwakwa abo kuba mukaryana nanga abo kwa niwe kigombe nanga ebyo tubirumu ikiragiro nkikureba nkokori harimo okoresha ururimi rubi hate speech nanka kitwe nanko ryoti nanko kajiroti okatana ko muntu kumuhebura aicyo tukiciriza ronda karuru abantu bahereze ngenderaho yawe bahereze byo kuzakora boreke birunje birumwe mukuronda bakutera karuru kandi ko kutandika language ya nanka ryata nanko nyesimbire nawe na ejo hate speech nanka no ija kareba abatakumpagera kunda akahangure n'umundeba kunda akahongore n'umija kundeba nani nkaronda arazo mu muhanda gwanje ni mutomera eco tukiciriza kijana ngo hapana garakumbu ryo buhikere ronda karuru kawe abantu bagambira byo kwenda kubakora bakurondi ejo no patemwe eyo muntu ayisimbiro candidate abatezi bakaruru sebo nyabo ni nkwabura ngo kiragiro tikibyami nchimanyisa ngo ebyo kwerinda nibiguma bukwasirweje kugira ngo iwe oriyo noza kurondera umuntu akaruru ni waguma umuhanda guhikere kuzo umuhanda ukateganisa traffic ukazibira imodoka kutambura ukazibira abantu kutambura ubwo no mushango kutandika kurwana na abantu abandi urya ba kampu ya candidate nanka warwana na ba candidate nanka icyo tukiciriza okutamukira n'ebigambo ibyo nabyo bukwikirizwa okuma mu abantu umurro yitwa ba kampu nanka tukwiza kwikiriza iki kubara security tekera tuzibere ntuje gukora iki yitwa ba kampu nanka ugumwanya no guhita tukwikiriza munanka
nanka takuronderaho karura imwe abe kigombe nanka ahitura ababugane ntushengurane twakura no gambe cyo tukwija kwicereza kukikora twija kuyora ntukutomunda itwe mwana twetegere akaruru ndiyo twumanye kutura akibi kasho kwiba akaruru to mushango aho tukakwitira risho twija kutegereza ngo kibi yagamba akuzibiro okwenda amateka our role is preventive. It is preventive. Yes, okwetantara kugira ngo turinde kandi ohende iteka tuje tukwate tuyino kureba ngo twakuzibira kwenda iteka ebyo other than being reactive wamaze kudera omuntu rubare wamwasira omutwe kandi tuje tuzokuronda ntukurana wamara kukigamba twamanya ngo intelligence yeno yetugera ngo ryo noza kurwana noza kosiye enju yananka no kosiye motoka yananka aho ntukwatandura ngo twakuzibira ico wanoza gukora cyana teka gukora twakuto muchome twineyo aba security yitwa aba polisi na other security organs akaruraka polisi no lead agency nico kitongore echebembere ombyo kwerinda konka ntukorana na ebitongore bindi ekitongore cyamahe ekitongore echabe yamakomera ekitongore ekibyo kuchondoza echa intelligence byo natukorana nabyo constitution neturagira ngo polisi esingwane kwatansana nebitongore bindi biragirwe kureta ko butebekana tinkwame ngo ntuja kureka yabamahe yihangarizo mukatabanko abantu bitane ngabo kuba n'umuntu gwa polisi yonka apana abamahe ntubetaga prison zo ntubetaga batuyambeho na kindi cyakabira namba zitu zukumara turbaje polisi kandi umuntu mukwetagisana mwinji so ntekwa kureta aba batuyambeho kukirizo mu rumogo mbwena itonka ba security twine bitusheme kwantu kikiriza gukora ejo anchabyona kurango umuntu wamereka no bugabe bweye people deserve to be treated humanely, respected, because they bear those human rights. Obugabe bwabo kukore kikire kitari kigwiri so kandi wenda kurubatira obugabe bw'omuntu echo wa security no wazahari tocha okuteganisa omuntu kumbona bonesa kumukwato mulingo gutarugwo echo tukikiriza omupolisi wena arukora echo navunano omukoti zitu ezana kwesere disciplinary courts za polisi kona ntibasagumuza muntu twarana n'umukoti eyaburijo novunano ngo kuchikubasika omupolisi ogwero rubaju ningo wa security aba polisi twine rubaju abasakare twine rubaju otunyondi wa candidate nanka nyondo wa candidate nanka we are neutral turiho kuma obusinge okuma abantu n'ebintu byabo kandi wajo tunyondi wa candidate nanka nyoni mpagera nanka hata uno wabaganisa mu abantu echo tukikiriziwe omupolisi ara kuchikora navunano omupolisi ari kwana yitaba ombintu byo kubaganisa abantu kugira to gunanka ogunanka ebyasigara omupolisi kwetwazaje kureba ngo yaye kuma umuringo gombohesha ngwana yitwarizamu kwetwazaje kugira ifubo kugira ekitiyenesa kugambaje n'abantu tarukuza kusindika abantu koro ryarare no rango umuntu ariyo narenziye biragiro no mukwataje yarenzya no koreseryani erikine na negane ryakozese kurango tiyarenga bigora pati zezu ishatu zakora umurimo gwazo ninjira nza kwantitamburaje umuntu wabutosha na no polisi afande umuntu wabutosha na candidate abo wagambaho boko barukwende biragiro either polisi ije mukwata ninga bamusamoninga za polisi umupolisi kwarukwende biragiro niwe ngo umuntu wabutosha ni inkoraki afande byarahanga na deputy RPC n'umuntu muhango umumwazi yazo arareya yazo mu kampu ya so and so yaza kumurondera karuru namureba umuntu wabutosha nyowe ningizwa kwata afande kumutwara ha polisi ni inkoraki echo ko banza chabyona tino muntari higuri y'amateka kabo wa security arurengo ki orwarwo rwona narorwa AIGP nanya kari mukagamba tindi higuri y'amateka nyine mbakama banje
nyine IGP so nagire cyo nakora nagira ta sebo IGP warenga amateka garkar bajitukurondereze ninga waba suspended so tarho muntu wena okugira ngo nowe byo kwerinda age higuri amateka eco nico cyo kubanza eca kabiri kwera tar hari higuri amateka nje maso yagera iki yashobi navunano ababo kumuceraho ko kwiza wagarka hansare ngo orwa region kangamba yute ya Ruiz twine regional police commander so police ari hansu wena hansi yo mu region age yagira iki yakora no murongo goye ko nangu yamuvunana yamukwatsa amateka RPC aina bakora nabo aine deputy ngo ari yaha aine wo kunywana sabantu police no muntu waburijo nabamuyamba kukirizo mu rumogo konka no muri yecho twine mwe kitongore ekikwatsa emicwe aba police ekitweta professional standards unit PSU echo ne kitongore ekikoreba ngo police yayitwazaje kandi tiyahenda amateka yagahenda nico muvunana amateka gitu nka police kurangu umupolisi yayitwarazaje kukirizo mu rumogweye twine mu aba CID kugira ngo yokore wahenda amateka oguwe mburu naija kukwata bakureta polisi wasedi atanchara kuchondoza okubuririza kumanya namazima ukakora umushango kuwa kozere hariho ubujurizi kubuye buriho fayiro bagikora basoro umuhabuza wa government yahabura fayiro bagitaho umukono ngo umushango buriho twakutwara umukoti RPC region DPC district nawe tari higuri amateka kandi ayine abo kumutwara abo kumuvunana ayine bakamabi omuri yebyo hariho mukuburu webyo kwerinda district nuweki RDC system ko harimo RCC nuwe mukama wa security nuwakura ba security bona kandi wakurura district ninga regional security committee nchimaisa ngo yo muntu waburijo kore noreba nkatsi kabaja ngo RPC nuwakwata baba hansi kandi RPC kandi we yashobye RDC yaro jenzo RDC kore wari mukajo tatshi na RDC kana shoto wena DPC kana shoto wena RPC kana shoto nicho cyumwe bona nicho cyumwe taruka mara na kijeri kashati twari tenshonga za wahid kota bitobonta nibigere mingano buhandisha no basa kutere simu no basa kwato muhana no yizira kashati korosa asire kano wanyigisizibwa DPC yakuyamba RPC yakuyamba RDC yakuyamba hato muhirwa abagu RDC numjecho wa president RDC ni wakukuraka chiko ka security yakuyamba kashata IGP ogo yenugu hona kora mwa kuyamba mbe omiringo ejo yona nore mukuja kure mwana headquarter no iza kwekichere no iza kutere nambe namba zero ebi byona kubira hareme terenyo nugo murimo gwanje kureba ngo police no muntu waburizo bakwataga naje tuyino yaba abayambi bito abarya hansi aso kana wena iza kugerekeye kubira har offices za human right onizo zona zararema so turionto welcome tiro mutare higuye amateka buri umwa koro mushango navunana nko kwaye sana president wenga na president no kumutabariza kai konga basigara bona barya hansi kana bwina barya hansi yamateka bari mnonga afande nanienda ngu mbaze nkumze mukache ngariche abafande byaranga ejongezi ezibyo kwerinda kumukubana mukora intelligence yanyu ukumwana mushobora mwine ngo mbiro bwo akaruru ngo ku program yemereire haruho imyanya y'imukubana mugira ngwezi nizo hotspots imyanya y'abantu bashemerere ku kwerinda ningashi kugeraho okwerinda kurukira hamyanya ndijo imuri kutekateka ngo mukaruraka umcyange cya Ruiz imyanya yeji nibasa ko bamuvuyo ahabwe aba intelligence yanyu tinkumanya imyanya yejo ne ho mu Ruiz imwa mapingere barisebo bari mutekateka wa program imbanza kubasima nanye bari kutakajishaka ko kugamba n'abantu bito abakwatire nebyo kwerinda
kandi ngaruka nsima mukamanje of course mukamanje yari yahito tushembe kugambo wishemu so reka kunkwata kwato muroje kandi mukamanje ari aho konka it's okay koko of course we bari mukamanje we bari afani so kakati we have to really appreciate byo kwirinda tugire ngo Ruizi obusinja buroho and we are peaceful junior statement y'inko wasa kwereza general tobusinja buroho kandi no kwisi abantu bitonti eshonga bikwatiye nakaruru tutandike kwikiriza that it's a process tukutunga ahanyuma y'imyaka engahi 5 and it should be treated as a normal program tinkwenda tujya touching ibintu byo kugira ngo hato mbwire bw'akaruru abantu bazabunkenke left right center no so in brief tinkubasa kuzanga kakutotorera kakujya this is a high risk area no the place is peaceful kam time obwire bw'akaruru abantu bazatira karuru kabo mukamanje ko yakushoborera umbwire bw'akaruru amateka tigakurugaho bagire ngo mbwire bw'akaruru now this watera umuntu that one has gone for a holiday we shall not arrest no wahenda amateka ntwata amateka gakuvunana kugashime ko bandi gakora ki gakuvunana so in brief we are peaceful ntuza kugeza koragana n'ibitongore bindi okorera ngo Ruizi twakipingaje abantu bitwaterine mwe n'abantu by the way because at the end of the day security tukujikora twenga of course no hatuna abantu bagambira ngo we need information kureba ngo ibintemwe twabitangira ati byabaho and all that we do a lot of course konka tukoragana n'abantu baburije so in brief Ruizi is peaceful tarich tweka kugira ngo this is a high risk end of kumutaza yo and all that no we have abantu bakurata amateka that's what I can do koko afande yakwereza ba players the 3 players including us buri mu observing amateka because twina amateka the laws of the land and that should be the basis ikikuru n'amateka bari mnonga afande bamnoba ubona ushobora washobora buri umwe ukwashemere kutwaza bwa buri umwe umbwire w'akaruro wanohendera aha kacenta ketsere afande byarhanga wagamba ashonga y'umuntu umupolisi w'ibyo kwirinda wahende biragiro na no kutusemere kutwaza nk'abantu babutosha ukababira abantu abo ningasho kubatabariza abatari kugendera mu buryo burungi etanso ya polisi nuja kunshoboraho kunde nincetegereza kubi UPDF kwera kuba eine abasirikara abahenzire biragiro tureba bayeta nka media baba tom court marshals zabo twareba imishango yabo kwera kutwaza ubwiro bumperezo mu makuru tinkarebaga polisi nguye in the tribunal open court ya polisi naba disciplininga abasirikare babo tikumanya kukirekiri umumateka ganyu ninga kunde ninkimanya kubi ikintu ekyo nikiretaho umuntu wabutosha actually ekiri yo mbantu nimbamya nayo nokimanya nabamanyangu afande byarhanga kwa gukora ko bikuno sheka mu transferring mu ihakunu mutwara kotudo akoruko ekintu ekyo nanisha ngo ukiterezemo tikumanya kumureno uko muri kutwaza ninga kumureno mukora open courts abantu bakamanya ngo umupolisi urukushobya ninga urukore icyagaro nawe nafubiro we baye munonga icyo cywabuza ingeri twabasa kubonereza mu umupolisi uwashobya ningo wahenda amateka wakigerageranisa n'amahe court martial open court abantu nturebe kugendo misho the police disciplinary court ninga court za polisi tuzukorwa mu cyama na public court abantu bikirizigwe kuzamo kurebe kugendo misho kunene nyukaje haro umupolisi mukama mvumuzo mbusinje ubembeta churumera haba muhore kabagire mu mukoti yitu kore no yishukaje mugenzi churumera so tine kitukora mu cyama ni public court open court abantu bikirizigwe kuzamba kare kugendo misho ico ne cyo kubanze cya kabiri
tukwitira risho police polisi taine cyo kufuna ngo polisi ashobye yemwitire risho agumize mwakora ibyakora ninja kwebyo kureberaho umurimba Rome ifayiko rero tinjishwa n'umwaka guninga no guhire abapolisi abakwasirwa bakurom kikuru no guhire togo no manyo kubahendire nitwe tukaherera mwabatahari ya region mwabastamsa kwihobo ibyakoratsirwe tubirikumayo kashi omugambirizo wa polisi kayaga kigambire je kayizire na updatinga public cyabenshi baho cyane cyabyo nabakakwatu cyonto kimanye batebwo mu cyome cya polisi batwarwa mu koti ezitu ezeki polisi disciplinary court court za taking a decision sentence ya passing I think kabiri yo kubabinga kuri ninjukaje dismiss kubabi aho babatwara mu criminal court ikero open court kugira ngo bakabatwara mu cyama umukoti timo bakoto mushangugura huyire konka polisi kakorogwaye tine kibakoze ro mu cyama bakatwarwa mu koti kandi umugambirizo wa polisi eco yacaranjara yija twarebo mu polisi Kampala ayi mukira akazo mu supermarket akatera mu kichori kana kamja taza nar kutera tino chorankori kamera zawe nizibereyo kamera zironzi ndeba kandi bichorankori tarakwasirwe tarakomerwe turamutiro mu koti zitu za polisi tiaraga mutiyazo mu polisi yaburijo tomangwa bakamutwara mu cyome nanka yamarayo bamtarumanda musecho shikakuru mu kweshereka tino kitukore cyo kweshereka icyo kushwecerera ntikikoro mu open omurwatu buri umara kucereba kandi tubagambire cyakorwa so tino kitukushereka abare mnonga fan umurebi wa Tire West ko kubantu bwarwa kutwegitaho mu studios nyine mabhango kurwo mu kitongore cya polisi bebembeirwe director CPC aba Uganda Police Force AIGP Ubaldo Bamnoba ntuganira hashonga zibyo kwerinda kugira mnonga umbwiro ubwakaruru uko umuntu ashemeri kutwaza kurebeka ngo tabaho kusheshashaga mu karuru tabaho kugira ngo umbyare kitukatwine mu minyeto 200 hati twine mu 50 igana 50 bona bari mu cyome ahabwe inshonga izikwatarine n'ubururu ntugumza mu na program betu nanyenda ngo tubanze tumure mukake na bwanyuma yakahumuro tujja kwisha tubumba program eje Yagurra Zuku TV decoder na satellite dish erizoba aha kabeyi kace emitwaro 89 zonka kandi Zuku decoder aha mitwaro 8 zonka rero shemererwe obwo rwerebera channels nungi nka series ezabana music amahure agaloko hamwe na gaheru yihanga nezindi nyingi yerebere Zuku smart aha mitwaro 12 zonka Zuku smart plus aha mitwaro 16 Zuku classic aha mitwaro 25 Zuku Premium amtware shatukakaga na 5 yagite ahazuku erizoba buzima oshemererwe Mashalonge and Motel erukushangwa rutoke town council Metoma district yakuretera obuhereza burungi munonga oburumu oburaro ubwo murembe ubwo rukubyamamu okebwa no wawe ebalero mu buri kimwe cyona kunuya no kudigida basi kandi jo yetunjiro obuhereza bwa sauna na steam bath parking eyo murembe yoneye marira ebyo kurya ebya kifirika obwa hatu twongire muna n'abateki barungi munonga tutayayire hato muri rutoke town council kandi torigaruka kwefuza okumanya ebirukukiraho teresi mwezi noti mushanju 2 kinana nshanju na 8 noti 9 Masha Lounge and Motel niyo kabuzima Ekipya chiguse ku Katare Chogero Vitamin E Pinky Jelly yaguse Katare ne back to school packages wangula ne Chogero Vitamin E Pinky Jelly wamne Chogero Cocoa Butter Jelly nan perfume jelly ne Aloe Vera Jelly products zisangirwa maduka gonna mu Rwanda gura wesigero wangula ebintu kuli t-shirts boda TVs smartphones school bags ebitabo school fees watamwemu egali n'ebirala bingi nnyo gwagula bizigo okuli Chogero Vitamin E Pinky Cocoa Butter nan perfume ne Aloe Vera Jelly akalu kali mu kizigo munda wesige bwotuka wakati
akalulu kajeemu okumanya ebisingawo kuba noti 7 noti 24 563 oba weereza whatsapp ku noti 7 noti 24 563 fee haba kyogero tugamba clean your skin ne kyogero products. Weekend eji aha Tayari West. Ninkukunda tine kiri kunyangisa kwesigire munonga niwo tari nyangabambi. So tukiriyo mu bugenyo ubu hakaba harimo byo kunywa byinji bya bia twanywa ego bambi hatu twayenda ngo turugomwe tunywerire kimwe tutakayetegana so mukirabu kongeraho ki ikindi esente so kutwabenda tutaha twajya nkataho mukatujare then tuzo mukirabu kozo mukirabu tukatuze gukora karaoke. Okay, so rahanga kutaye erhanga ntayayira kana birengwe jejire birakarije jeri nyeta ayebuzana umuntu cogo nayetaba yaka rahanga yajati ninye mukamarhanga wawe nyendo mpereze. tabarakayo mukahumurako kuko bantu boharga kutwegeitaho mu studios nyine mabahankorwa mu kitongore cya polisi bagezaho kushobora ukutushemere kutwaza umbwiro bwo bw'akaruru rebeka ngo twayitantara imivuyo y'akaruru kigambo imivuyo y'akaruru kikahinduka nk'icyabutosha nangwa actually birebe abantu batandikire kwebuza campaign zuruho ningati zuruho tukureba tiya gas tukumanya abantu benda tiya gas niyo bamanyirire atekora nendi atanoje police kacwamu kukoze so bundi buryo ningira ngo nzozo mahanshonga ziretsere director CPC kurgaha kitebe cya police muri naguru kwija kuno mu Ruizi kugezaho kutebekana semitima y'abantu hamwe n'imtwarize yabo nango teriho n'abapolisi be ahamtwarize kurebeka ngo twabasa kugira akaruru ko businge ibyatiya gas tubyebwe tumanye ngo akaruru n'akaruru nko kwa afande Patrick byarahanga yashobora ngo akaruru kari hakarenda yihanga tukamanyire turikigumangwa akaruru karkwijana karangwa tiya gas bitu utwantuzo mukahumuro nanyine ikintu kindwenda kubuza afande byarahanga ukutira munonga abwa iki cyange cya polisi ikimwayitsere Ruizi inyuma ho ukwezi kwa mwenda ukuyikumi nangwa ningira ngo no kwa munana nkwa akahabarkaho ankoze se kigambe muhuni obanje bacyaba cyango konka hakaharmu iminyeto between 16 and 24 ho ikaya atandika kuhindukira biceke byekizibu nangwa tikirakomere no mu Ruizi honka na bushenyi nabo bakatahirwa the same problem bakutahira abantu n'imihoro bakatware biri mu maji byona nyango mu runtunga mu cyocere beyond hariho na street itarukurabwa no buzakubasha munana nibategera abantu bakebine n'ibintu biri kuba biri mu makuru almost kika cyahindukira amakuru meza go agagena kugambira tikumanya mwahika hinka polisi uburiya hanahirwa reka nkikubuze abantu bantunga mu nubo bintu busasi bw'amana buko babona umwihangwe nibabatega nikirengaho no kurenga kitaha kigezi the same problem kiri mu region zone tikumanga polisi kintu echo mu kiterereho buryo ki mwagenzere no mu kifunza ninga kibakereza amani babare matine nagaraka kwebaza bari toasting up to this time kugira ngo tugire inshongezi tubamaririza tugamba n'abantu bitu n'umurimo gwanje. Thank you so much. Nka polisi ninga abantu abari mu business y'ebyo kwerinda titubyame kandi abantu abakunde bishahezi tukuza kugira ngo we shall give up on criminals ninga abantu abahenze b'amateka aho twino kwikiriza nti ikintu cyo bakwita ubuhenzi bw'amateka it's a society problem n'abana it rotates around our people abana bita butwezariri
waza kwetegereza ijo kandi ya tukatujya mukoraho rwa mukaga ha Independence Park hakari ubwana buto kwingana buti 9-10 years bari yamajita genyonyi bari yo basinifinga and kuna aburize what are they doing with these bottles ngo basinifinga amajita genyonyi have these are street kids. Now you see that is a bigger picture of insecurity. Umwana muto imyaka 8 ari yamajita gachi genyonyi nibagihe I really don't know, but of course now nko kuna kugambira ngo ubuhenzi bw'amateka bwo it is a society problem. Abahenzi b'amateka nitwe me and you, so I can't say that this is the source. So I'm giving you that one as an example kugambira ebikwate nebyo kwirinda that is a society problem where we need to work together ka community ni twaba security forces n'abantu bona bukikwata okurira ngo really twarita hotebekana. Cyo cyabuze mbere cyo mbara mutwasina mutayajireho ningecho. Yes, ari naza kungaruka I'm coming to that. So in brief abebijambiya bakateganisa mu nyuma aho, and it was a type of crime yo mu yose nkoko wakigamba ubundi target abantu abari no bataha bakoroga gukora ndoro that ninga abamwe bakugenda bakahenda amaju n'amajambiyo rero umuntu akwemerera higuru leta center ndoro ninga barikera buri cyo rugino muri really tried actually of recent de nanyuma hakateta nyuma ekibikiriyo recent hat kandi ne peva umuntu nakuvuga na shahibiri akwata peva ajikutera ubane conscious after being unconscious then atware ibintu byose. But I can assure you tugerezeho kurwana butawera abagana nibo bita butawera ukurangwa mbere atwagiga kurwana buceka ihebe kurwana buceka ihebe twira abantu mukoti tugerezeho kuri we do a lot. So binje byo mwabimaze we really do a lot of and really we have tried to ensure kakwata na mukama wabo even yesterday by the way bintu bino rotating anja I didn't know that I need to explain it to you this also. Abantu bakumyejayi nibo kuri bukorwa k'ibyo birahenias umuntu uri kwata peva kagitera mutayo n'abayaga tugire ko tugereza twashangwa still it goes to ghettos. So we have arrested very many people. Even yesterday we are led to umukazi mukuru w'imyaka njanje ari wari kubaguze njaga mukuba kuriza kunyenjaga babahayi hatubashiramo kuza kurondeza kuri. So what happens kandi kakutegumya abantu and we are really trying and at least the situation is now normal and we are going to continue working gukora n'abantu bita baburijo to making sure that the situation remains calm. So we have tried working with other security agents. Abinji babafunire. Okay. And have been aligned in court. Afande ine nabo tuyino mucomera hati ari kuganda kake munonga Ruiz ndakagarikire wafande bamnoba umurembo rwa Mbarom amwitendekero rubaje rwa Kakoba abana biceke cyo kumara wiri bine challenge y'ubushuma kandi nabo bukwatira nibi twantagamba uburumu no kwita actually recently ningira ngo musandika ibiri hariho umwana wabiri kangana hunga bashuma yataha hostels kuyashyikiriye bagenzi be bakwata batera bamwita wabiri nahunga bamwitsira umushuma ningira ngo icyo kikoreke kishani cyemitima yabeji abitendekere tikumanya ka police binte ibintu ndumanya kukireni kitandaka kuhinduka habiter kumanywa kamanywa ngoko tagira byo kwirinda ni wuru kukimanya ntari musirikare ninga mu police ibintu ibintu ndumanya ni mwe ndumanyira mugira ngo uko niko habeire tukahamanyira no now koko nakugambire ko nani ntandika ku to explain to you nakugende bikwatenda ubuhendezi bw'amateka. These are challenges of our time is to kusigara turwana twena to kubasa kuhereza open statement ukagira ha Kakoba that is a no go zone area. No in this country really there is nowhere that what tushemeye kuzaho abahezi b'amateka ari the commanders and all that. No it's not like that. And we really try ko no kugira ngo at times crime na ine shifting hato shanga ko mwe Kakoba shanga mu kijungu and all that, but we also try ito tuna intelligence manye tukoraganira ni mu abantu baburijo local leaders we get information and we try to fight nchokula tukorebe kweto operations za police. I think our ministerial we cannot spend a week without doing an operation. I think kweto ne babiri meant to get such a people we ensuring that there is peace and sanity.
aba bana bona ugamba ba street nka polisi muri kumahe barkorara abo ko bano beja be n'imyaka 8 aragaho 17 akakurraho amashitage y'nyagubona ugamba nabatakindi cyari kutino munsi. It's a big challenge. It's a big challenge. Hatredi bingana bati. Hati ngabana b'imyaka 8, of course now it is supposed to be an interagency thing. Probation, who everybody to get involved, but what remand home and all that. So these are things that need to be organized. Do you ever sit down nkabibembezi security committees mukagamba habintu ibi? I think so, but we need to continue because it is one makuzara baheze bamateka. Every day we continue producing. Kunkako turi kubazara bahungira umutawuni mubakira mbahakasinge bararahangu tekasinge. It's a continuous process. It's a continuous process. We have to continue fighting wafande bamuno batukwendera program polisi yawe polisi yetu eje uri mu director CPC nizina umbanya Uganda bagenzi bawe bagira ngo imwe mukatwa mu kugira government kugira rubazo rumukwagira umbi bururu ekiri kuretera abanya Uganda no mu mwaka bamuri umwanya batabesiga umuka shanga nabamwe batinuka batandika kuzugutara aba polisi amabare bamanya ngo tumuri harbajo rwabo ekiri kubaretera kugira urubajo kiriyo mu training iba ko batendekamo ningana mu cyanga hamero kashine watch kakatariza watch hamse ito katine rubajo the police teine rubajo police teine we kuitererisho police it's a national police it is called Uganda police ti mbarara polisi Karamoja polisi ti Guru polisi ni polisi ya Uganda tupapo polisi teine rangi nicho to nanjane rangi yitu ya uniform nojereba kachi teine kakwate nebyo butegetsi tere rangi actually this is an international color by the way khaki is an international color for security so police teine rubajo rwegwera ico nyenda kucikaka sabato kutureba bwena abathurikize police ntukora buri yomwe itwe no kugira ngo haba haki mucero twija kureba rangi twija kureba pate ntureba umuntu yahenda ki amateka kimwe mwagamba mutyo kutwe ntubasa kurebana n'abakozi ba government nabone bakwatwa hati tokarebere ngo of recent bakija bakwata abakozi ba government yambukwatira nebya payroll including our own batwarwa ruzira mushabon tubabarangaye bakabine pate ninga bakabari abanya Uganda. Some instances we've seen ministers being apprehended tokuchimanya ba PS. We've seen police generals and police officers following trend. Mwishatawo nabokana police negweriro rubajo. Police teine rubajo, police teine muto kwitirerisho yokwendesha jo no kwenda wachikoro ryo bori wapateha mutwija kuyora. Twena ngo abantu beshereke ombyo butegeki nebyo bururu nyoba nkwata buja ngo ndiwe kibina nanka kashokori we kibina muri buryo we kibina bamukwata. Abonchi no bagomba kukwata. Wale tati muchero nza kukwata yogambe byogambo tubagwerero rubajo ot police polisi yashanganjwire manyaki polisi teine rubajo ne kwata kokori nokwe kutwariza ebare mnonga umuzoro gwa polisi no kwenda amateka yotagahizire tubatinisho ngane ebare mnonga shahaza tukwata nkirize tuhendere program nanishaba buri umumherezeyo akadakika ogere bgambo byukwendera program biyagamba niza kutandukana iwe afande mukago turukwendera program mutugwitu gwaguri ibyokwerinda mu karuru bgambo byawo byokwendera program bari munonga kandi usibure no muri yes abanyarwizi abanyambarara mwe na muri ndubahumuriza ngo security yitu stable ninga se byo kwerinda bikozere ki biriyo mu buteka mutaka hararazo mutuma uya in charge konka ntongera kuchugumya ngwena umenyi w'amateka hari nduza kora ki nduza kumufuna ahabo kuba gora yitu n'umunya Uganda kubera umusinge kutura ki umusinge atakwararaza ki
Mutuma na no kubagambira ngo office zitu zikozere kizigwire otakatina iza abantu bingi bakora suicide office ya Siro by the way we have counseling there abantu bingi biziriyo bine bizubu ari kumanya ngo ensi yarema konka agaruka yakozere ki ayezere twine counseling tukumuriza wano itaga obuzanja bitwinirwaro tukutwara bakuzanzaba then ubona kugenda jya musango gwawe so ekikuru no abantu binyi bakumanya regional heri yes nyompikiraha omuntu wa boda n'umuyoti ntwara akuteka CPS so atakumanya region zo ziri ziriya ahansi ya CPS opposite na Rufaro hospital opposite aho offices no zikozere ki no ziri maybe afande kake munonga n'iki wa leta umuntu gwanje ngira ngo abantu ushonga habo iki batakumanya offices za region naho ziri kugira ngo tubare kumanya service ninga shopereza bwa kushemere kuba naronda ha region no bwashemere kuba ne ha CPS byonane bwira CPS of course region ninka amaka gazindi zona police ziri mu Rwizi ekitebe kikuru nko kureba ekitebe kikuru kitu kiri Kampala headquarters so ekitebe kikuru ekya Rwizi ekyambarara waje celebrate ambarara katugete gati kiri nkahi Rwizi so abakamabita abo kumontaringa emukore yaba polisi nebintu ko bikutambura bastamankahi Rwizi region konka tukumanyisa kandi CPS yakora no ezindi ziriyo zikora ki zikora konkitwe we are the monitoring team and guiding team kure kugabe namba zawe namba yanjye Yesu tayari nimbasima ahubwo tugura umuntu gwo kubanza numuteza airtime so ni mpiga abantu ngo bagume bakore ki bahurikize tayari batoretere na business yes babarete business namba yanjye Yesu ni 07 39 38 42 yawayo no 07 39 38 2 kanji gambo mu ruzungu 070 3937 482 watera ni namba yanjye none mfuna nyo kukwata mwe bari munonga afande byarahanye twendere program kwereza ibigambo byawe bari tato mu host witu wirizoba njira kwebaza bo hosting akahira kwa hosting no kwebaza mukamanje kutaya iraho mu region Mishuga TV mukamanje ni hameza ngo ntuza kugezaho gukora iki cyemeye kuba tukurumbwire bwa karuro ukuma abantu n'ibintu byabo kubwira bwenje ko kutunga akagisha ko kujoininga mu nyanya zo turi mu community ya policing abantu bakira kumbuza batubuza security ni kimanyisa ki most of the time our answer is always simple security ni kimanyisa ukwerindiwe nk'omuntu no kurinda kantu kabako ina ko muhendo that is iwo kwerindiwe nk'omuntu ukushaga no businje amagara gawe and all that no kurinda kantu kawe kako ina ko muhendo no kurinda kacumu kanje that is security ebare no bas ebare mnoga afande thank you so much afande bamunoba turukwendera program nani ndangu umunya Uganda muri wa Tayari West uteho kuvuga aha program eji ukukira munonga urukwamya abusinje mbururu ukukira munonga habwe cyangwa iki cya Rwizi nango hamwe n'ibiceke bindi bya Uganda iyo bari munonga matini kutaya isa n'ikindi urukwendera cya cyanyeba 99 kora ningate kukora tuongereje we bari munonga matini watu soronzio program eji abo kutureba mwena abanyambarara mwe bari munonga Tayari TV mwe bari murungi no tusima abo buhereza nsima na ya time mukuhereza polisi kugira ngo tubasagama n'abantu bitu babasa kuturikiza babasa kutureba kandi tukabasyaho ebyo kweyindo kugenda
ecya kabiri nsima polisi ya Rwizi RPC SSP bangamba cha Fred na timu yeyo muhwezi wari yaha wa polisi n'umuntu wa burijo ari yaha nabakora umurimo murungi ogwo bagumizemu ngoko bariyo mbagukora na muno mucwatirine n'obugabe bw'abantu umukora ngo bakwese obugabe bwabo kutera karuru bakarona bemeza bakwenda kandi bakayika businguzi batine kibatira mutwe arengo rwa ihanga ryona hatkangamba arengo rwa polisi yona hero mu ihanga ryona we are very very much prepared, equipped to maintain security and deliver a crime-free election. Apolisi batende kirweje tuyine bukozesa bikumara tuyine amajuta tuyine byo kurwanisa ibyo kubasa kuzibaraka bikubaho dermwe ni ndabantu bashabati ya gas ntibakugishaba kongana bebuza ngo ya gas ejire ngira mukabura nyaburi wo kutureba katija kutanda wakatekateka ngutia gas tujine akeja bire tia gas tujine ombwinji konka tukwenda kugikozesa abo kubani turani mwe muri numugendera mu mateka nko gasheme kubagari kumuragishabe ntugibahereza but for now tweta gakoresa tia gas polisi ne manye cyo gukora ne manye bantu ko sheme kubakwata ngo kubabemba kora tunko kutubarebere kurango ebyo kurenda byagendo misho tuhamere motoka tuzine patrols buri kimwe tukine abapolisi twatendekirweche omitebe kwetwa customer care, respect for human rights and how to handle the people. Customer mbwiro buno customer wa polisi no customer wa polisi customer muntu waburizo utukuma timwe bakama bitu timwe bakama bitu omuntu waburizo utukuma kureba ngo nebintu byeberije nimwe so nimba hamzare ngo rwihangari yona polisi tayine kizubu cyona kandi etebekanise kukora nimwe hako ni mumkwatanise nitwe security is not a preserve of the security forces. You are great partners omukutwereza information omukutuyamba kutugambira hari obuzubu omukutabura ayimukora ngo twarga mu stari tukabasagarka omburi obuhikiri aba polisi bona hibari aba Rwizi deputy RPC ari yaha na no wa polisi n'umuntu wa burijo apolisi beyongere kugere micwe beyongere kukorera abanya-Uganda abanyambarara abanya-Rwizi kurango abantu bagira obusinge ebitu byabo byarindwa bazo mu karuru bakarga muje bakatera ati no basiro mutwe ati no bibire bintu bye ati no bacyure rino imbere ya gendo misho twagumiza na government naranga we mwe bari munonga katuronde abemiza bitkwenda abaratwe bemera ndengo zona konka muri yecho tukumo businje yori kundeba umpurikize reba ngo wagukuratara amateka oburyo mutezi wa karuru oboye simbere kutera karuru oburyo we byo kwerinda twena twanifubo buri makoro gweye kugira ngo tubase kugira obutebekana ihangari gito rutunguke bushimwe kigendo misho mwe bari munonga mukama barinde bari munonga enamba yanje yesimu abukwenda kumpikira RPC wambara yakurema apolisi barenzya tana yambabwa 078 nkaga nemwe nshanjo nina abere nishatu niyo namba yanje wabura ngo waremesibwa ine cyo kwenda kungambira umupolisi yakurema tere nambe jo ninja kwakira ningo yamuko kuchikubasika bari munonga afande hamwe n'abagenzi babwaye bembera ukabaretaha kandi ukaca mukozesa tayari ngo muzindaro gwawe ukhinguza ubutumwa bwawe kubahitya abanya-Uganda kutira munonga hanshonga mukuru munonga ebyo kwerinda iturukumanyango buri muntu wena umuhango umugeiga moro wentasi yanje no wentasi nyingi nacetenga kugira amagara marungi nangwa no kutira munonga no mbwiro bo turiye ntuyerera kwendera umwaka ntwarize abantu nekera kwihindukaho gakora kutunga umuntu mukuru nkeyo warga hakitebe cya polisi weja kunu wamara ebero joreka nka polisi mfire y'umunonga kurebeka ngo abanya-Uganda bagumye amagara kandi twagira akaruru kayihorero umurimo gwawe ko munya-Uganda no kugendera bakushobora kutira munonga ikikuru kugira ngo akaruru karukubaho amateka agabutosha agarukwebembere ihangeri agagumaho mate nebye ninye natayisa abajenyaba kandi ninye
andi umwanjuzi wa program unkereze ahabwe nshonga yo bwire nkwendezo kuraraje bitu nkwishinga uyo mugezi wanje wazo mu weekend kushemerwa ushemere kwegendeserezo mbyo gukora byona bebe kangwizo biri rukubanza twagaruka twarebana twinamagara murarije